Hi mayam, welcome back to my another vlog mayam. Atu mayam ngasi vlog su Lai Harouba vlog oidoini. Mayam loibo yaminasi kamai tawisu haibiramo. Ado aigi sister lakane bako. Aigi hek pokneba sister do. Ma Lai Harouba job lakani. Mana video se nambirakani mayam. Nahani makada awa video thagat piro haibado. Aduni mayam. Ado yengbiramo kamai tawisu haibiramo. Aidi chatre. Ado moina dum poraga video do isu jingi bako. Ado mayam video se yaminasi. Post taro. Smile. No. Video ni kapis. Good morning mayam. Ado ahambada laise ayungan tadane lai khorbagi papada pigidoini se lai makhal mangane bako sanari se makhal ahum se tharaga se lai hauni ado se lai da katpagi pibagi aina hekle e lai singche faja bangatani do hei khraga lai khraga ayungan tagi lai gi puja tawbagi pigidoine basi se ko. Post taro. Smile. No. Video ni kapis. Hajik na maya moi khoi nung thinore bako do moi loi sanari chatpagi loire. Asan loire ga ina video se fajana kapi ni fajaina.
Moi hujik hala meyam adai na nauda hange bako kamai taroke na Lai Harouba nungai pra nungai kya nungai re yam nungai aina phajare hani lesabi macha ma halena adoma hajik photo video kapage kanna ready tawlai se jengo adoma yam matang asidagi blog se chulai se like bye bye